Yes, kabanya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri wo twuma masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha kuri wo twuma masaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha kuri wo twuma masaha yo kugica munsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 2 z'ukwa kane 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Imirwano ikomeje guca ibintu, ni nako imyitozo ica ibintu mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byakubengira ngo yenda tugiye kuba tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye ndetse nuko situation ihagaze kugeza amaginga, kuko ndimo ndabona byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo mu kanya gato gashize ubwo twaherukaga muri studio twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politique na diplomasi. No muraje mu nyemerere, hari byinshi tugiye kugenda tuganira by'umwihariko n'amakuru arimo agenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi cyane no tugiye gukomoza tuva imuzi n'imuzingwa, ariko mbere yo kugira ngo ibi bintu tubyinjiremo nyamuna reka tubanze dusuhuza abantu badukurikira rwose bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Munanira, bari Coline Kinazi, bari hano muri Coline ya Tongo, bari hano za Gitega, bari za Cibitoki, bari za Bubanza, bari hirya no hino by'umwihariko ahantu hagiye hatandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Rwanda naho usanga badukurikira cyane cyane, ako rwose tubasanga hano mu gihugu cy'u Rwanda Kigali, tubasanga mu ntara zigiye zitandukanye baradukurikira, turabona baradukurikira cyane. Rero bari hano i Kongo bakadukurikira, bari mu Bugande, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, South Africa, bari hirya no hino by'umwihariko gatanu kuri kagenzi kako ku mugabane w'Uburayi ntago batanzwe, baradukurikirana cyane gatanu kuri kagenzi kako kuko badukurikira bari hano United Kingdom, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bubiligi, bari mu France, bari hirya no hino by'umwihariko baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Tubahaye ikaze rero hano kuri Duniani Kote TV. N'abakuru rero arebana n'umutekano, politique na diplomasi, ni byinshi cyane tugiye kwa dukomozo tuva imuzi n'umuzingo. Amakuru agiye atandukanye bya mwaba n'Imana mwe turabazaniye, muraza kunyemera rero dusimbukire Cibitoke turebere hamwe imwe mu myiteguro idasanzwe igisirikare cy'imbonera kure yakomeje kugenda ihagaragara na n'ubu rwose ikaba igikomeje kugenda ihagaragara mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tubikomozeho muraza kunyemerera dusimbukire hano kibira kugeza amaginga nayo ikomeje kugenda igaragaramo icyitwa imyiteguro idasanzwe. Naho turaza kuvuga byinshi, turaza kumva byinshi, turaza kugaruka ku kijyanye n'inkuba zikomeje gukubita, ariko kugeza amaginga zikaba ari inkuba noneho zimo zirakubita mu buryo butari bwasobanuka neza. Benshi bati ni Red Tabara iba yatatse, abandi bati ni bande. Turaza kubikomozo, turaza kugaruka ku kijyanye n'umutekano muke urimo uragaruka ahitwa Ibujumbura, turaza nabyo kubikomozaho. Turaza kugaruka amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko arebana n'umutekano, politique na diplomasi, kuko muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko ahitwa za Mujejuru turebere hamwe bamwe wasike bamaze kohereza hano bato y'abasirikare, uraza kumenya byinshi. Turaza kujya hano Gitega turebere hamwe ubuyobozi bw'u Burundi buhagaze bute, turebere hamwe gusubiranamo kugiye gutandukanye gukomeje kugaragara mu nzego zijya zitandukanye, byaba ku ruhande rw'abashyigikiye ubutegetsi bwa General Neva, byaba ku rundi ruhande rw'abashyigikiye ubw'abadashyigikiye ubutegetsi bwa General Neva. Ngira ngo murabizi hano hari ikijyanye n'amacakubiri, byose turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'umuzingo. Gatanu kuri kagenzi kako rero utari wakora subscribe no kuri Duniani Kote TV, ndagira ngo uze kokora subscribe kuko twebwe tuba twamaze kwatela amatako mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo nyamuna reka twinjira by'umwihariko n'amakuru akomeje kugenda aturuka hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngira ngo hari n'andi makuru menshi yakomeje kugenda atangazwa turi bugende dukomozaho, kuko mu gihugu cy'u Rwanda hari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa arebana n'umutekano, politique na diplomasi. Ngira ngo nabyo tuba turi bugende tubikomozaho tukagenda tubabwira uko situation ihagaze. Hari amakuru menshi rwose nahoze nsoma ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nibiza kutwemera ibi nabyo rwose turaza kubyinjiranamo gatanu ko yikagenzi kako. Ubwo rero rwose nyamuna
mbabwire ngo muzamure imitima musharinge mutwereke ko turi kumwe kugira ngo ibintu bigende neza, ahubwo asigaye natwe tubahe amakuru ameze neza cyane. Turebe hano ndabona uruganda rw'amata y'ifu. Ntago ari inkuru yenda itureba cyane, ariko bari guhimba jenoside mu guhisha inenge zabo. Stefania umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigarutseho, nabyo twaza kurebaho gato tukinjira. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, itonde gato. Ibyo ni ibitangazamakuru biba byanditse, nabyo tuba tugomba kubaciramo tukareba ese byifashe bite. Katurebe hano hari ikindi kinyamakuru nabonye cyaje cyandika byinshi, ngo menya ibyinshi nyuma ku misoro ndetse w'ipatanti wishyurwaga n'abatari bake mu Rwanda. Ngira ngo ibi nabyo ni ibintu biba bireba abanyarwanda aho bari hose, yenda nabyo nibiza kudukunda turaza kubaciramo. Ndabona ari byinshi cyane byagiye byandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, turi bugende ndaducamo tukagenda twapdatinga abantu tubabwira uko byifashe, tubabwira amakuru agiye atandukanye. Buriya biba ari byiza kugira ngo rwose abantu bamenye icyitwa amakuru aba arimo avugwa. Ndabona ari byinshi cyane turaza kugenda tubasomera. Katurebe amakuru agezweho ahangaha banditse ibiki. Abaperesikopi ba Gatolika basabye Uburundi gufunga imipaka ibahuza n'u Rwanda. Iyi nkuru se bayanditse ryarira? Katurebe abo baperesikopi b'u Burundi di inkuru ndabona isa nkaho iri ku itariki ya mbere. Turebe mbanze nyinjiremo tuyisasanure tuyive muzini muzingo, kuki ntaba narayibonye ku munsi w'ejora. Kuki ntaba ntarayibonye, kuko inkuru zivuga ku gihugu cy'u Burundi ubundi nzi yuko mba ndi mu b'imbere. Ni inkuru rero yo ku itariki ya mbere y'ukwa kane 2025. Munyemerere iyi nkuru duhite tunayinjiramo ngira ngo mumenye byinshi. N'abaperesikopi ba Gatolika basabye Uburundi gufungura, no gufungura munyihanganira nimvuze gufungura imipaka ibahuza n'u Rwanda. Abaperesikopi Gatolika rero muri mwihuriro rya Akoleba Burundi bibumbiye muri Akoleba Burundi bagaragaje ko bababajwe no kwa imipaka ibahuza n'u Rwanda ifunze. Basaba ko hakorwa ibishoboka iyi mipaka igafungurwa, abarundi n'abanyarwanda bakongera bakagenderana egorata kuko ari abavandimwe. Ibi babivugiye mu nama rero isanzwe ibahuza yateraniye ahitwa Ikibungo tariki ya 30 Werurwe 2025 kugira tariki ya 2 Mata 2025. Mu itangazo ryasohotse muri iyi nama, abaperesikopi bagize bati twababajwe no kuba kugera ubu imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ifunze. Twishimiye ko hari ibyatangiye gukorwa kugira ngo umubano hagati y'ibihugu byombi wongere kubaho. Turasaba abayobozi gukoresha inzira y'amahoro na diplomasi, maze urujya n'uruza rw'abantu bakongera gusurana mu gihugu cy'u Burundi. Karidinali Antonio Kambanda, amwita Karidinali Antonio Kambanda, akaba ari vice perezida wa Akoleba, yasabye abakristo gukomeza kugaragaza ubuvandimwe kugira ngo bibabere urugero bafate ibyemezo. Yagize ati abanyarwanda n'abarundi dusanzwe turi abavandimwe, turasaba ko imipaka yafungurwa abandi bagashobora gusabana, guhararira ndetse no gusurana, Kristo akaduhuza. Ibi kandi yanabivuza anabishimangira
kandi ni igikorwa bamwe nashidikanya ko cyaba ari cyiza. Ni inkuru mbona yanditswe no ku Kigali Today. Musenyeri rero Bonaventure Nahimana nawe ari Igitega, akaba ari perezida wa Agoreba, yatangaje ko abapresikopi bafashe iya mbere ngo babere u Rwanda n'u Burundi urugero rw'abavandimwe budatana bahuze ibihugu byombi. Yagize ati icyo twamadushyigikiye nuko abarundi n'abanyarwanda turi abavukanyi, turi ababanyi, turi abavandimwe kuva na kera. Ku ruhande rwa Eglise murabizi no mu ntego z'u Burundi n'u Rwanda byari bigize kimwe mu bintu byashimishaga impande zombi. Ati rero icyo twifuza twese nuko ibi bintu byagenda neza, impande ntabwo ibintu byifashe neza muri rusange. Igitega rwose ikomeje kugenda